Chinese government na private school sing open Twba Thingkhre. Japanese people singna signature Sijinade rabbit amadi parrot asi makhoigi makok leithoktana tunglomda leiba posak sing uba ngami. Khwaidagi chawba table tennis bat asi 11 feet 7.8 inches phawba wangi. Prahlad Jani kauba Indian mong ama chahi marfumu kari amata sa thaktana hinglakhi. 2012 ta Pennsylvania dagi teenager Nicole Dylan kaubi nupi macha asina 64 days straight oina tumkhi. Page number 1. Chinese government na private school sing open Twba Thingkhre. Makhoina grade 1 dagi 9 masida cover tawriba chahi asi taruk tagina tanga asi compulsory education oigadabani hairi. Masida business ki maungda profit lawba yaroi hairi. School academy ki matungda profit tanba asi yamna kanna restrict tawi amadi unlicensed operator singda fine chawna lawi. Asum tawba sina student singna schooling tawbada financial burden hantahali amadi afaba satra puthokpada mating panggani hairi. Page number 2. Japanese people singna signature Sijinade masigi mahutta hanko haina kauba stamp makhoi khudingmaki lei. Hanko natraga inkan haiba stamp asi apikpa una saba miyoi amagi family maming sing tongan na yawba personal seal singni. Personal seal adu sunju haina khangnaba red paste ink taisillaba matungda approval mark tawba oina darkar leiba che aduda stamp tawi. Asum tawba sina kolom na sign tawbagi khudong chadaba yawrakpa adu hanthahalli. Page number 3. Rabbit amadi parrot asi makhoigi makok leithoktana tunglomda leiba posak sing uba ngami. Rabbit asi panoramic vision field chawrakna 360 degree yawi. Horse amadi zebra gumba animal kharadi panoramic vision field 300 degree heli. Rabbit amadi parrot singna manglomda yenglingai natraga machinjak charingaida makhoigi side mathak amadi tunglomdagi predator sing lakpa irai laina khangba ngami. Page number 4. Prahlad Jani kauba Indian mong ama chahi marfumu karimata cha thaktana hinglakhi. Mahak chunri wala mataji haina sukhangnei. Angakpa miyoi asi 13 August 1929 da pokhi amadi masagi chahi maudra subada 2020 gi May 26 ta sikhi. Mahakna chinjak amadi ising phawba thaktana 1940 dagi hinglakhi bani. 2010 da Ahmedabad ta leiba hospital amada India gi Defense Research and Development Organization na 15 days sumna observe tawrami. Masidagi researcher singna phongdokhi madudi Prahlad Jani asi karimata chade ising phawba thakte urine pass tawde amadi stool phawba tawde adubu mahak asi healthy oina adumak lei. Page number 5. 2012 ta Pennsylvania dagi teenager Nicole Dylan kaubi nupi macha amana 64 days straight oina tumkhi. Masi sleeping beauty syndrome haina khangnaba neurological condition Klein-Levin syndrome haiba sina thoghankhibani. Syndrome asi Allegheny General Hospital gi doctor singna chahi kaya test tawraba matungda identify tawkhibani. Mahaki episode manungda nongmada 19 hours to me marakta yamna tena zombie manba maungda hagolaktuna chaba thakpa tawi. Page number 6. China na chawakna $185 million spend tawduna 500 meter aperture spherical telescope haina mingthonba yamna powerful oiba telescope ama sakhre. Telescope asi
मालेमगी ख्वाइदगी चावबा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप अमनी अदुगा टेलीस्कोप असिगी मथौ असिना एलियन सिंगबु थीबा असिनी टेलीस्कोप असी चाइनागी गुइजौ प्रोविंस की दाओदांग नेचुरल कास्ट डिप्रेशन द लई मसिगी साइज असी डायमीटर द 500 मीटर्स फाउबनी अदुगा टेलीस्कोप असिना स्पान तौबा एरिया असिना फुटबॉल फील्ड कुंथ्रागा चावबु मानगनी फैक्ट नंबर 7 मसीदगी चाही 1.6 बिलियन हेलबा इसिंग खरा कनाडा दा लेबा ओंटारियोगी किड क्रेक माइन गी लुथब मफमदा फंखरे मसीदा लेरंबा इसिंग सिंग अदु 2009 दा एक्सट्रैक्ट तौखी मसीगी थौदो असिदगी मार्स प्लैनेट ता अहिंग जीवसिंग लेरंगनी हाइबगी वखलोन अदु हेना मयेक सिंहल्ली मरमदी मफम असिगी डीप रॉक सिल असिगा मार्स प्लैनेट की अंडरग्राउंड सरफेस का स्ट्रक्चर यामना मानबगिनी मसीदा फंखिबा इसिंग असी लैमाइदगी 3 किलोमीटर फाउबा लुथब मफमदनी फैक्ट नंबर 8 जापान दानी सुब थादखिबा एटॉमिक बॉम्ब अदु तसेंगबदी नागासाकी दा टारगेट तौदुना थादखिबा नते असेंगबा टारगेट असी जापान की कोकुरा सिटी दनी अदुबु नुमिद अदुदा लैसिल यामना थाबना मरम ओयगा मखोइना टारगेट असी तंगाई फदना नागासाकी दो ओइबा ताखिबनी अदुगा अहानबदा मखोइना कोकुरा सिटी दा टारगेट तौखिबगी मरम असिना मफम अदुदा जापान की ख्वाइदगी चावबा मिलिटरी आर्सेनल्स अमा लेबगिनी फैक्ट नंबर 9 ख्वाइदगी मतम सांगना प्लेइंग तौखिबगी वर्ल्ड रिकॉर्ड असी 9 hours 38 minutes अमदी 47 seconds नि रिकॉर्ड असिबु थमखिबा मियोय असिना जोसेफ सलेक हाइबा मियोय असिनानी महागना रिकॉर्ड असी 2023 की मे 20 दा थमखिबनी मियोय असी जेक रिपब्लिक तगिनी अदुगा ख्वाइदगी मतम सांगना प्लेइंग तौखिबा नुपीगी रिकॉर्ड असिना कनाडा दगी डोना जिन विल्डेना थमखी महागना 4 hours 30 minutes अमदी 11 seconds प्लेइंग तौखी रिकॉर्ड असी महागना 2024 की मार्च 21 दा थमखिबनी फैक्ट नंबर 10 मालेम असिगी ख्वाइदगी चावबा अहिंगबा फ्रॉग असी गोलियत फ्रॉग हाइबा फ्रॉग मखल असिनी मखोय असी 34 सेंटीमीटर फाउबा सांगी अमदी 3.2 kg हेन लुमी मसिगी फ्रॉग मखल असी सेंट्रल अफ्रीका की मफम खरद फंगी अदुगा मखोय असी वाटरफॉल रिवर असिना चिंगबा मफम सिंगी अकोइबदा अयाम्बा लेगली फैक्ट नंबर 11 ख्वाइदगी चावबा टेबल टेनिस बैट असी 11 feet 7.8 inches फाउबा वांगी अमदी 6 feet 7.8 inches पाई मसी 2017 की जुलाई 21 दा यूनाइटेड स्टेट्स की पिंस मैकेनिकल कंपनी की राइस ब्रांच ना साखिबनी फैक्ट नंबर 12 अखोई अयाम्बना खली मदुदी अखोइना पाइबा स्मार्टफोन असी करीगुम्बा अहिंग चुप्पा अमा चार्ज तौदुना थमलबदी फोन अदुदा सोई हाइना अदुबु तसेंगबदी मसी अरानबा अमनी मरमदी हौजिकान की स्मार्टफोन सिंग असिना करीगुम्बा बैटरी अदु फुल ओइरबदी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कोबा सिस्टम अमना मसा मथंतना पावर कट तौजै मसिदगी अहेनबा थाजिलकपा पावर सिंग अदु फोन अदुदा चंगहंदे